Amsani tong kosong luku rokno kaham khere jagay tong hafangni sepsap abono chai togi nanya ni bagai fasalo asomsa Shantir Bazar STM tangnogo visit khalaiga hasteni mantri okra Dr. Manik Saha Shantir Bazar STM tangnogo visit khalaimani jorawo mantri okra ni logio tongkha MLA Pramod Diang Bishiburum na hakotar hafangtai haste hafangni bakhaktai hasteni joto tong kosong luku rokni bagai sebai jagai tongo sai rang puisa phiaba tong kosong luku rokni yago thangai sogoi hafangni bakhaktai rejakmani joto sepsap Aboni bagai amsani tong kosong luku rokno kaham khere jagai tong hafangni sepsap abono chaito gynanya ni bagai fasalo asomsa Shantir Bazar STM tangnogo visit khalaiga hasteni mantri okra Dr. Manik Saha visit khalaimani jorawo Shantir Bazar STM tangnokni joto khotol berai naimani yagulo dalbidal department ni sebu khalainai rokbai kok salaikha mantri okra abo haikeno STM tangnogo samung nangai fainai luku rokbaibo kok salaika hasteni mantri okra Dr. Manik Saha Shantir Bazar STM tangnog berai naimani yagulo hafang bailu ajijak review meeting go manjaka mantri okra Shantir Bazar STM tangnogo visit khalaimani jorawo mantri okra ni logio tongkha MLA Pramod Diang Shantir Bazar ni simi Bikram ni kokthum chini khorang